Ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke iBetway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs. Kunomdlali-ke kwabikwa phambilini before nje singene kuyona-ke le season ekade siphuma kuyona ekuthiwa uMaxi Nzengeli from Republic of Congo. Lo mdlali-ke ubegijima i-Young Africans yaseTanzania. Kuthiwa njengamanje-ke already vele-ke kuney'ngxoxo ey'khona-ke between yena ne-Kaizer Chiefs. Okuvelayo-ke njengamanje kuthiwa-ke lo mdlali uselishiyile-ke iqembu le-Young Africans laphana-ke uMaxi Nzengeli, okwenza-ke kubuye ithemba lokuthi-ke kungenzeka i-Kaizer Chiefs kube ukuthi-ke lo mdlali izomsebenzisa njengoba-ke sizoqala-ke isizini entsha ka-2025-2026. Mike Nzengeli udlala as i-winger, ubegijima kuyona-ke i-Young Africans. Singase-ke simbone kuwona-ke amakhosi since eseshiyile kuyona-ke i-Young Africans. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, ungaphinde-ke futhi ucommente kwi-comment section. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.